performing more bibia kwaba by emergency Ghana TVS. So me didn't say bibia will be ano. Bibia ekosu ye ama. Dani de ni ameka so obaso na wa subscribe. Well like na wa drop comments in the comment section no. Ama me na wa share so ama unye bi na ene story amensa kan ofide ma se ne de yefutu sem kese my youth na mwesi so no. Eja munkata munyama no so kakra. Na muhoya mu de dodo. Muhoya mu de. Eye too much. Be me bi wo hono ma. Unim sa oni ni fa yefunu a obeka kire o say yigu. Eni nti no onyima. No wa sheda akoka kire ni say be ma menyim. Ni wehu de wi ani so ba de etie. Enye sa oni ni be fa yefunu wiye. Na afei de. Akoba ni say wa na wunu ho. Yesre ye mano ye mama no mon kata so kakra mfama ye nesto ya mensaka e wo fidie ma se ne die busuafo mami bi e de ne ba abepie mu e wo Lawson TV o mo ne MFK edi nkomo e busuafo e ya we hosem se mami akwa di ne nkolabo ne sem na bofra oti ba bi o dwe ne ho na bofra no mo e na nya ho sunsanso ti busense manyenko ninko tie mu nsem emma ye ba na mabeje wadwe nkyere de afa asemu ho yenko ti sen bacho nyame adomoye ye fro sen ye frama adwaje kumwa anti adwa no pai bacha no pai de boko nso nye boko sa meba pani oyoba no otemampo mi sister ba na bete no ti mi sister ba na yale na mesim kwa na meba na nyem na mede ba afija asem buza asem ama wonyem no ho ananyem ana oso oku no wamampo ho no satan so na menti apo etimi bla wo jamase wana na mane ko no ho ba mu ano wokọ bi osenyemea saa didi mu ano wo ya akra yale yanya onya boso miensa de ne ko ho chinchina ba mu ano senye wo no a ana mede akra na china mede ne ko wiamu ase mene ko asaman midina china after doctor force akra ne de onye nipa se obeye bi ontimi fa ne ntena ase akra na wo ba na wo no na doctors say akra ne nye nipa waso wa de say suo ba no wonye normal na wo ba na nkasa wen bacha wonye mfie sen bacha onye 26 de so no abetimi aka na se monfa ne ba na nkasa metena se na denti a wone be ma akwanyem wakọ hospital ne ade no ono ankasa meka na se me to asoma me na yenkoye ni mo so ba no wawo ye call hospital ye se akra ne nye nipa afeko wani mame amwadi kire no ya dikire no se me ma na ntrafi ne watam bia ono a obetima ananti anase obetima atenase ana maji akora no na me etifie na maji afuom ko na mehwe na me be so ma to afidie se no na me de ko to afidie ni mu me ne ko tu mu abe na kakra wo kwa wo hadwuma taade me se amana na adwuma taade to ye den a na wagya ne hoyi no ane me ko awona de me no de ko tu ahye so se wasan kwanyem wanka mante da mi hunu ye na kana otwe me nsa na boso me obi ono wadi kan akwo a hu ano no wasan akwa nyem foforo mi hu ye na nsa aka na otwe me nsa na boso me nso nti mi hu ye no ani ebusa nsa na akunu wo se dunkum so wa figya ase empotemba baby mi sister baba akon be ma ye ko ho be mprensa ne mprenai ye ko bi yeso mu odi ho e wonana na ye ko to no ye ba mu an ye hu ne da so ye tuntum so ye kokọ afa de di ba na otwene ko na mi hu ne ye na afa ne nsu a start egu no me ne ko afigya ase he center omuso be na operation na enso na egu na sa akra ne hu nso nyina besa nyankopon ado mo eye ho ne ma nyina ye be na operation na doctor na hwendi no wose da bi media duro bi hye na katramase so antimi anwode a ene ye be na operation no ampa ode chance ya ne nyame adom SD nyame ada won wo ye sundwem ka na na yonkudo o se SD nyame ada won ene na yonkudo maranata erade mla kai edem ho enti SD nyame ada roma wanya wo awo na chi wo sundwem awo na chi no wo so ye be kono ne ma metoto enye ne maketoa ni nyina me amekwaje bosia me ni bi me ni ahoden
wa wuwie enso sika ye gi ne ho akra no so ye wo no kitua bi aboso me nso eni hye afidiem fia ba mu ano wansi hoda wonya aboso me ensa me fa se wo ye na mu na firi na otwe ko na me wo fa ekọ ho so no ekọ wono kwa ye se woni ho na okoto wonu aba ma pani ene wonana eno wo hye wo mo da se woni ho de ene dafiada mihia no omra na ye ne akra na wo ne ne nyentoto ye mpema nso eti omra na ye nka de ho se wo mo mani nti wo ba ya no mo send 5 million achi no wa da no mo hye no me wo fa hye wo mo ama ti wo mo ama no ena me wo fa ne sa akofere se ye mpese ye me ne mbetwe manso akra ye ntwe ne so manso nti misrew mo mra na nya boko wo mo ansa ama no mo sa asan di 2 million efiri wono boso miensa na obi ensi ho musika so mai o maame ye so sankwale oba na obete ye ene ne wo ba ho wo ba na ne oba na ntuma mienu ana 4 million noa no ti esisi wo musika aba ye wa 22 enesika ni minimum ka into the quantity 20 million ana 1 million yes 2100 Ghana cedis ana every bear second one and say first one first dia no say bear man no ba ko de kura wa di kan no di kan ko one cedi mai the second one na the 2001 e buy na akra no owo no de otoso mienu no de mo ko hospital ye pepepe wanya pepepe say na make kan ba no eti ya wo no bibi fu akra ne emfim be say bo furo tu kakraka bi ena doctor say na dia ni ene mo ko twa scan no ma mi twa na fiase ho ye de ba doctor ne say e wo mo si bibi ani mo anti ase ena o sama me ba tek emna esa be twae eno so ye de ko si bibi ani no se wo de fa ne ko fie na ade ne kwa e kakra wonyi kakra e be se twahwe eti wonyi na am san ne ko hospital mo so no mo ama me de ne ba na o twi bi o ma me de ne ba se o so ne nti timi kwae no mo se wonyi kakra e be se ko twa no wonyi kakra e ko e no mo se mi ko twa me fra boy na ma me ade obeso mu no me fra na 2 million no de sende me ko ya se 4 million satan 1 million ko mini bi vai 1 cedi ko mini bi ana ma anya me ba ya roki ni se mantwa akora ne yale ye ne je ne to hospital na 2 million no e hyew eno an me anya sika nti SDF ya safo no so asafo kuma bi ena omo gigi sika ma me na me se omo se 4 million de na omo gigi ma me na me sa ko twa no me ko twa no na omo se me fa mra gi timi di ba gi no omo so eso be no operation afre se ne hwo anso emai ne hwo emadwa no ngoma ne yeta na so ye bema afi mo ko hospital emadwa no enim enu so ne hwo anso ni ho enti omo si omo be no operation mienu ne mfe no ena ne hwo anso eguni yam nti gisi yi ba me ka che o maame se me ko wa tie o sadie ena emesa no na enyi me nese wo de sana hwo ne be firi ni yam ana me se mba che onye enkuye o eye ne madwa na esi wo ni yam kisi na operation sa na yetime yaba ena ne mfe no so doctor for so a kire me se mu obi an kire me nuo ma me nya esa be ha no efiri ho maame ni mfe mi musa me se be boso mienu asa boso miense ni no wo mfe musa me se na aduro no nya bia ana atosa abiri se esu yese me nya na operation mi su minisika ene se me se mo danworoma me de bedam na mini kamafo mini wofa me maame so awu mini obiara eti me de bedam na mo danworoma mo na mudi ahiafo asem e ma ye na panimo ne de maame ma bra ne ho teze keto ane ne se be no operation tu wo de bedan se yenye den mo ame e wo kwan ben so ne na me pese mi hu me ba cho sikam aha enya na ni producer kan ye nti ena je se mo twen o ka kire producer say yemfra akora ne papa na wo momra mehwe wo momma mpacho nya sa na de beto nanim eno kwa mni ka me ba enya no na de beto o manim enti se wo de beto producer nim wa ma wa kwanya wa betena he ya enkora no papa mu nyina ate ase enti wo ne de fa na ka se wo fitin ya no abetena fidie so momwa misika ya nya ne sa o maame last week ya na etena se etiefo etuetu esika over 200,000 Ghana cedis 2 billion ene etuetu ya de boa ye ba na yaw aye de kwaye surgery na ene mandeo edwoada wasa ba betena wasama de to producer anim no enye no na ade aduru ha wa betena ha se ena momwa misika ye ni kapre nti de ebe ye
ene se mema na wo ne akra na wo no ye frɛ wo mo no ma ba be hwe wo mo ba ante mema na no mo ye frɛ mo sen Pacho ba ko ye frɛ na na kwasi ena ba ko nso en Nicholas so de tu nani mo je sa akra na ene dia Pacho Nicholas ne dia wanye Dienti na wanye bia wa no kasa na wanyi ni untu utimi kasa woni be ma akwa akwanyema wo nyinsen ye di kan ba ya awo ba mu akra ne sabe ukọ hospital a uhu di akra na ye akra wanya mfie san Pacho ko 4 years akra ko 4 years otimi nante ontimi nante nya hwe why wani mu sini say ya pesi aya kaso wo se masan ko fa be ma foforo asan ne nyem ade ne ana mutwam ya modesa ha ade ne ana mo ya modesa Bema wudi kan ne wo ye wanyi nyinsen no akra na da ne sabe adeso wo so akra 4 years ontimi nante osemasan akọ degem abimu ene bema foforo asan akwanyem wosan ne foforo so nyem ya wono so anyi nyinsen amenu so asan abo so ade ne ana mu jimi mo ho sa ade ne ana mu jimi mo ho sa ade ne ana mo ya mo ho sa dentia na akwada ho mitieu bia wano kasa anya sa metwea ba adi wabiridi abrada wa ha mani abra no pepa denti na asa akoda one be ma foforo kwanyemie pachanye bibia bia wano kasa na mente wonka denti a pachanye bibia wanya mfie sen 26 ada na mo ye modesa enti se be ma no wanna wa mu atopa bibia nwura wase a ubewu ana akran na da hoyi akran na da hoyi enti e base ya na enkra no mom na mo hawo mo enkra no wo be kom no wanyem first one or tempt abortion wo be kom no na abortion or tempt ya akwa wi akra yi sei hwede akra na ye da ho hwede akra na ya wo da ho ade na ya na motete nkra bra bosa hwe de akra ya wo da ho aden etutu na se be ma ne wa na wo be wu be ma ne wa na police be chew ade ne na moye mo sa aden wotu anya wa na ati wontu ma ade a wode wo so de wo na wa hen wontu ma wa wo ba tare na sho ma me ba community na me ni date me ni fa date miti opa last time me say like say me ka ku pe Jennifer no o che me say like on the guy no more break here on the guy bay o no also guy on the guy no break here enti no me ya na me show better me date no so you want it eti date na mu no de na me kon ho no mo fi ho no ana the quick my friend I know for no yeko na around bed 10 something no yeko I'm coaching for my chi e so mpo na chi no ana me ne no me take conversation say ono bi di komo say ada point is no di ka chem so on the boy na so masa aka ana me dey o ka sa no me sa friend back awan fa and I didn't know every 3 days 3 days now what the too many say but me na me say na nya wo na wo the boy wo ni obi din ko mo say wo nyina ni ba ko na nya wa ti ya mama any explanation bia so meaning the reason why I am waka that ante wonyem we Nicholas ona ye pani ne papa na seketoa pani ne papa asema wo kan woni mu bibi se wonyem no de di kan udi kan de kwoto be ma foforo anim ansa na chirei wo de ba beto onu nanim to obisa wo se eba ne san na no boy edi nkomo se wonyem afi de me na ade brami ba cha obua dudu tu nanim de no kan ba cha honum de man fan tu nanim na mi sister bi ewu mi na mi sister bi na net twa no kwa che na kasa gu ade ni mu mi sister bi na na otinti no ya na me hwe no nti mi sister ni be wuye obewuye na mi hu sa menyem nti mi hu sa menyem no ana na mi ni case ka me de ko nti na mo fa bi wo honum na me ka kire no nti me ka kire no na ono no ko honum okobusa na boy ni say enye ono a nti sa de kwama be ma foforo pacha dad wanyem first one wode ma Nicholas o se enye ono a onyim ogugu so pacha dad
What's your boyfriend or one of Bannon? Now, Susu, and your banner. I'm the museum, yeah. Chapran and your back. I cry me more, grandfather. Momum frost, or would that? Omobian from countries or would that? Yeah, but mommy want to catch him, mommy. Yeah. And our mamma so can't be. Oh, mammy and Capians one chilo. Mammy can be chef. Or can't be chilo. Oh, which I'm a bear wants them. And now we are no say. Hello. Yeah. We are no say. Anyhow, they are Auntie Abayana Bodin, so Nicholas. Mammy or say Acrano, Onyahu ne crada penino. Obwa. Wahuneda. Ya de ne ko. Ohuneda ben. Onya ba bo so mi ensa me ka say yen ne me bra ne san ko ho. Ya kwoto wo no wa pa no ma me nyina. Nti bosomi mi ensa pen wo hu akra nanim. Eno ano no bepem ne. Se ne ma me mo amode kwoto wo mo anim. Ma me ka chem so me ba ho be sin ne. Up till now. Ma yentie na kwasie. Obiansi. Adwuma munye. Ndi zo mo de ma ba ho no ma me ni hweka. Uni bibi aka. So me adwuma munye je afi na me padwuma e me na mo yi Western region me Akra no yoba. Akra no yoba de. Akra de me nya me hu akola ne ana me nye. Wuni ne da. Uhu ne da. Da. Woni obi awo na wo hye ne nyinsa na wona woni makra ne da. Me hu ne krada. Na ko hye so be na o kan sa no. Na akra na yoba de. So me hu ne da ntimi me nim se ya media na asa nya media. Nana. Enti se obi wo ye ne amfa nto nim se woni na wo buchanfu ya ma to nim se woni na wo. Oh, yeah, dear. Obia ma me kan kire no. Ai maami bi. Me maami ba ko. Ana ono na ne ba ko awo. Ana oko hospital hon to go hospital hon na maami ne wase maami ne dume ye ya na uchiri ba maami na me na hunu se ibusie ni mi anase no odume ho na oti ho a chiri fikura me firi mu o chire na ababa bi simi so ana oye obebo mama ni na only o mama na chese nyinse no maye se dada ko se wo chire ya de besi no so ante wono da dodo sensa na wonyem Pacha once. Kagwa de ni mu Pacha da ko pe. wono da ba ko pe kwa benso na ne mpena ne o anase eba ne se no no da ba ko pe nyinse ba Pacha na na net. o se wo pe na obi ane na net e na ba ko pe no no dai Pacha dientia Pacha na me nko ena pani da ko pe na me ko ho na me kwanyem ye da kro pe ba ko pe anase o ko bebre ba ko pe nti keto ne papa ante ma mi sa me questions wo questions a nka bisa na ofie ho nka wa nuru ha keto ne papa ena woni ne tena ba ko pe na pani ne papa nso Pacha pani ba ko pani ba ko pani ne papa nso di sen Pacha di be 6 months woni ne tena 6 months o di dodo sen Pacha 2 pe onu so di 2 ne kwafa nyinsen bai chese ode de gem che ubie mu a na gum to omo nkrai omo mienu de ohia fro omo nchen ka kire omo fa call no to omo nkra Pacha nana kwesi kitwa na papa me ai akra no yale esi enyu no operation enso eni sky de yentu omra no enyu operation ana kitwa no ana penile so ono so yale nti omra no ba hwe ne ba onu so yare e ben Pacha no de ai onu so yade omo sisi enso bo sen ensuo ba bia ni wiase ensuo ni ba wonyem no wo try say we abortion Pacha de one try say we nyinsen na go Pacha de awo kan wo che wo fie adok me fie de manche ba doctor mo no na hospital na che wonyem na akọ hospital na continental Pacha mantibia na okọ mate ntina na ya arrangement sa mema mienu na wo se ye che wo mo
Nkwasi asema ba ko no kura ka na machine no say wo chire na otene o chire mu na besi me so nti na ya arrangement omumi enu nyina ba bi omhye bia no pani ni papa no free Bacha mampa na keto no so papa free afijasi tunkum so mate nti na ya arrangement na emema ni mienu yentimi nya arrest yenchi omumi enu nyina keto na nyamfie sen afele bosomien mate tina na yes arrangement no na yema police enkofa sa mema ni mienu because untimi ene akora keto we nyem ema na ni nya ne yasa ya ma na ni nya ne yasa aka mede obede yeso wo baboni a to ba bi nka nti kane de obebo wa na abebo na nka me na mmebo wa na abebo eno wono wa wo ba eno akofa sa aba nti kane de eden abebo but de se ye ene se mema ne ye hwehwe wo mo na omo take up responsibility na omutimi hwe omo ma mafia mo nchenyi over na mo ma me interview ntentente me brene ko na omo mehwe omo ma eno ene ade ehia sesi elder ambacho brema me ma mfe pama me dase na akoda yi de jisanka obi kan yanka wo ya sheet yi disanka omo ni bre na eni bre na so na me gina de akasa akira akoda yi sese akoda yi mfi aduonu ensia no kura wo de nam ho no onzo o musa ni mfi a kware wonam we me de ba bi na besusu no sa 26 years sane ya wote pare asa obi o 13 na wanya mienu sese ya nkwada nso a sese we na be ya deso o enya akoda bi asa ma wo ba keke o ankwada wa wo na be ya yarefo de ama wo wo munya te mommoa misika na mo anti bi bia nka ho waba yes adwen hye otiri mo enya adwen pa desa wo ye ne se mema na nyeme ba omo mehwe wo mo ma o se mommoa misika nkonko yi ne show amfiri ne yem nkogu ne show mu awze afriba ma ye kan nyina no o se yetu nkwada ne fo omo nto omo bo ase o mema no emema no mo ansuro wo mo a mo bebre o emema na aba no nkwada na wo se musuro wo mo na ye kan nyina no se wusi so sa aba ya na duru se waduru mpani mfie so se wo ba sa wo dwene wadwuma ho wo ma me de wakoto adwuma mu emema sam sa nso de anyway don't say this one ba ye ma me ne kurakura nkware ma okobo ma me be da watima ye adwuma enkwada ya omkurakura mu akwara ntumi mfa ne nkoto ba bi nkoye adwuma ana obi akra ntumi mmoa wadwuma because of nkwala yinti abaya this one de amawo wo akwada ya okofa ansam yi ba yi ana mema no nso no omo ahometi atu de sense onim se de waye wonti onfa wonya hwe kwase omo de kwame mankrofo ansa na eba besi wo mo so na jesa akwada we no wo si so na ankasa no mema no ono omo ana ekoba oni ba kumpo edinyin na ankasa ba ekura ye hu ne yemfa nkoma no aya tete eye wo haw na esi aba beto ma mi so na emom waye mistake pass obetena ha wo se mommoame na asem no kan ekura de nko ya hye abufuo efi say enya botae ye de wa ha ne se ye betena da bia say mommra enipa na ne obeyawo tani pani ntimi hwe ne yenka ho asem mommoame Ahwefo mi do bibia sister Jibre ma yekohwe video no eba ye asem na ya mame MFK eni na bedwafo no aka no se wuntimi emba fidie mu ase se wuhia moa edi efi ye nchen abra eja sunsa we mu awokwa akoyi wan fro bia engina nchen wan sanzo an fro bia manipa na be ye we fi ewo ho eni ntini mema na nkasa enhwe mofra no enti se na ya mame MFK kan ye no mema ne die omo ye den omo ano behwe nkola no die busiafo hwe omo no na mewe aho nsema na MFK nso ka se onyem no o suspect se ababa wa no ye na adwen so beyi mofa ne gu enintina abofa 4 years busiafo onante ehu ankasa Shemofa ne tibie a omodi aba betina fide mu ase ye mame yesremo mu fa se mu ntu mu hofo obi wo hono ma oba live mu se ja obebota skwa no mo wi a na okọ
because be me ya friend na ono no can send you onim se oba ne nyim na onim se mofa ne ye ne abof alai ne ba no abofa ne ye ne dia na ekofa ikosi he so ma me nso chirechire mu no osi onim se mo abofra no ba akono ye ne dia oni mema mienu e na wo mofra mienu ababa wo afi na wesi so a wo bobla at least uni bema ba akumpo wo mofra mienu nanso mofra no bia ne papa entino papa fo no ma je so mo hwe mofra ne dia eno na emefike aka no obechi omatum eye simple and short because untimi mfa abofra mba asase we so e ma abofra no emeblesa die mama no mumfentu mo hofo ade ya kura ne se ubewu ewie na be ma nhwa abofra na bibia ba be de aba be guso na mofa ne sanso ni a omo sanso kwa akohwe mo papa kira kwan mo ma me no kwa de bebi kwa ye nchekew ade sanso ye ya ne se obewale kura na se oyoba obewale ade papa a wenyi 10% impo 5% impo anhwe no mpo ono eno ba be gini trinsa eno die eja nti ye mama no mufentu mo hofu this genzi mo fa na mo baso no mufentu mo hofu ebusia ha ena medi mo ebesi chane so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho share ma unie bi esan se obi ekomu onim de wi obede obefimu nti na wa share edi amano keje mami esi enison eni midin ebesan so edi nhyimu e wa hebio ebusia makram